Bo ja сейчас полезу так слыхать. Лезть. Только не уходи. Земли спяйте зло.
Хвалёны Езус Христос, паважаныя браты і сёстры ў манастве і розных формах апостальскага жыцця ў Беларусі, тыя ж, хто знаходзіцца тут у святыні, і тыя, хто далучыўся да нас пры дапамозе сродкаў масавай інфармацыі. Дарагія вернікі і ўсе, хто разам з намі ў рэжыме онлайн перажывае нашае сённяшняе малітоўнае чуванне ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве. Сардэчна ўсіх вас вітаю ў гэтым святым і такім блізкім нашаму сэрцу месцы, там, дзе заўсёды чакае нас наша нябесная маці. На працягу некалькіх месяцаў нашае грамадства і кожны з нас паасобна жыве ў непакоі, звязаным з хуткім распаўсюджваннем каранавіруса ў нашай краіне. Кожны дзень мы атрымліваем новыя весткі, якія напаўняюць нас неўпэўненасцю ў заўтрашнім дні і, канешне, пэўным сумнівам наконт чалавечых магчымасцяў. Пандэмія каранавіруса мімаволі стварае новую рэчаіснасць, у якой чалавек павінен аднайсціся. Арганізоўваючы сённяшняе малітоўнае чуванне, мы кіраваліся жаданнем быць духоўна з'яднанымі перад цудоўным абразом нашай нябеснай маці ў гэты няпросты час пандэміі. Нягледзячы на немагчымасць сустрэч, да якіх мы прызвычаіліся, мы хочам з'яднацца ў малітве аб найхутчэйшым завяршэнні пандэміі каранавіруса і давяраць Марыі, нашыя манаскія супольнасці і ўсіх тых, хто даручаны нашай душпастырскай апецы. Наша сённяшняя малітоўная сустрэча складаецца з наступных частак. На пачатку мы праславім беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Багародзіцы, спяваючы гадзінкі. Затым адбудзецца святая імша у інтэнцыі ўсіх манаскіх супольнасцяў у краіне, у інтэнцыі новых пакліканняў і абласку паспяховага развіцця харызмаў нашых супольнасцяў у Беларусі. Пасля Эўхарыстыі адбудзецца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту з малітвай святога Ружанца і маёвым набажэнствам. Завершым наша малітоўнае чуванне акафістам, хвалебным спевам у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі. Жадаем усім плённага перажывання нашай сустрэчы. Пачынайце вусны наsze Маці праслаўляці, пачынайце ім славы радасна спяваці. Будь нам, Маці, міласердна, сталай дапамагай, барані ад спакусаў і шатана злога. Хвалім Бога ў Тройцы вечнай і Ойца і Сына, Духа роўнага ў бостве навеки няспынна. Як было пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі няхай вечна благословяць людзі. Радуйся, о Пані свету, неба володарка, та світлая, як зорка, що взійшла над ранком. Радуйся, повная ласки, ясность неземная, ратуй нас от шатана, Маці пресвятая. Пані Тебе сам помоцны, Творца человека, обрал за Маці Слово, что жило спред веку, Слово, что весь свет створило, небо на
Молимся. Святая Мария, валадарка неба, Маці Пана нашага Єзуса Христа і Пані Свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам сваёй міласернасці, і выпрасі нам у свайго Сына даравання нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім святым беззаганным зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця. Няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Христус, які з Табою і Святым Духам жыве і валадарыць у Тройцы Святой, адзіны Бог на векі вечныя. Panie, wysłuchaj молитву нашу и просьбы наши, нехай до Тебе дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе верных померлых праз Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічном. Amen. Будь нам, Маті, милосердна, ставай да помагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога в Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного Божестве на веки неспинно. Як було пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, мудрая Панна, мудрості дом Божий, які цудовно здоб'ять сім колон пригожих, Отца повності свету. Богом захована, ти вже була святою, лоне Маті Ганни, новая зорка Якова, і анюла Пані, живих правдива Маті, сила у змаганні, грозная ти для шатанов, збила тих напасті, ти пристань християнов, гори і нещасті. Сам я є створив у Святим Духу, И над справами рук своих я ее звеличил. Пані, вислухай молитву нашу. И просьбы наши, нехай до Тебе дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе вірних померлих праз Божою милосердность, нехай спочивають у спокої вічном. Амен. Будь нам, Маті, милосердна, ставай да помагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного в Божестве на веки неспинно. Як було пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, трон Соломонов, арка заповіту, веселка з фарбов райських, владарка сусвіту. Ти ніби космик сіяв, Богом
nam, Macie miłosierna, stałej допомагай, барани от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройце Вечной, и Отца и Сына, Духа ровного в Божестве, навеки неспинно. Як było пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, Тройці святиня, Божая світлиця, святих ангелов радость, чистості каплиця, ти чистенький шляхетний, затуцечний домок, терпливості ти пальма, у журбі ратунок, о благословенная Пані, ты земля святая, что вольности от греха, дар таємний моєш, Пицам святий город Божий, и на всходе брама, любовью светлой лаской, сяешь беззаконно, як лилия помеж терня, Так и моя улюбленная поміж дочок Адама. Пане, выслухай молитвы нашу, І просьби наші нехай до Тебе дойдуть. прославляймо Пана. Богу хвала. По душе верных померлых прос Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічно. Аман. Будь нам, Маті милосердна, сталий допомагай, барані от спокусов і шатана злого. Хвалим Бога у Тройце Вечной, и Отца и Сына, Духа ровного в Божестве, навеки неспинно. Як было пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, город у теплих, лежал зветься вона, у світі над обілем, ти твердиня повна, ти при зачатті любов'ю, Божай палим нього, капрося вім от зла, назавжди зранцвіла, о добродійна жанчина, мужная юдита, о маті сина зраду, короля Давида, хлебом кормил весь Египет, Йозеф сын Рахави, Марии сын от смерти, выбавил свет целый. Святая прихожая наша Пані, І плями першородной не було в Тобі ніколи. прославляймо Пані, вислухай молитву нашу. І просьби наші нехай до Тебе дойдуть. Прославляймо Пана. Богу хвала. О душе верных померлых прос Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічно. Аман. Будь нам, Маті милосердна, сталий допомагай, барані от спокусов і шатана злого. Хвалим Бога у Тройце Вечной,
змія топчу, як місяць ясний в повні, губить темрю ночі. Я uczyniła, kap na niebie uschodziło światło niespłonne. И быть самым глицем всю землю огорнула. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą. И просьбы наши нехай до Тебя дойдут. Прославляймо Pana. Богу хвала. A dusze wiernych pomierłych przez Bożą miłosierność, niechaj spoczywają u spokoju wieczno. Amen. Chaj radość nam Syn Twój luby, łasku nawiertania. Chaj daruje nam winy, nie spaszy karania. Moc nam Macie miłosierna, stałaj dopomagaj. Barani od spokusów i szatana złego. Chwalim Boga w Trójcy Wiecznej i Ojca i Syna, Ducha równego w bóstwie na wieki niespylna. Jak była paszana Panu, chaj zawsiody będzie, na ziemi niechaj wieczno błogosławiać ludzi. Радуйся, о Маті łaski, i zawsiady Dziewo, stoisz na tronu Boga, nieba Королева, i rozeszło aniołów, czystotу swoją, Jankom 12 wzorów, świecec nad Tobою. Оздоровление в днях хворых, ясна зорка мора, у всіх, що тонуть в пристань, і надія в гори, брама открытая небо, грешных оборона, яди нас устрачу, с Богом на Сионе. Twoje imię, o Maryja, jak olej duchmiany. А Твои слуги мocno Ciebie возлюбили. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą. И просьбы наши нехай до Тебя дойдут. Прославляймо Pana. Богу хвала. A dusze wiernych pomierłych przez Bożą miłosierność, niechaj spoczywają u spokoju wiecznym. Amen. Pani przypiskie godzinach, що Тобі ми взносим, з поклоном і покорой, допомоги просим, шляхом вятельно своєнним, поможи в потребі, не покидай при смерті, дай нам быть у небе. Кветка чистая, якую не крану грех першородний, і якую не заплямив бруд учинку злого. Про своїм зачаті, о Пані, то була безсоганною. Молися до нас, до Бога Отця, бо ягоного Ти Сина народила. Молимся. Боже, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны падрыхтаваў свайму сыну годнае прабыванне ў нявінным улонні, і праз заслугі будучай смерці Хрыста Ты захаваў яе ад усялякай правіны. Дазволь нам праз яе заступніцтва дайсці да Цябе без граху. Праз Хрыста, Пана нашага,
які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Amen. Божая Матерь, будь лаская, имя Твое душа и сердце дана, была ниспослана Ты Божою ласкою, каб людям открыть владарство Христа.
Блажений буде крижовой дорозе, подтримкой Твоей. Хвала Тебе, Божая Мати, будь славская, имя Твое душа и сердце сдана. Была не спасла Ты Божию ласкою, каб людям открыть володарство Христа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры у монастыре, дорогие браты и сестры у Христе, тыдзень тому, 18 мая, мы ўсім каталіцкім касцёлам святкавалі юбілей 100годдзя з дня нараджэння вялікага папы святога Яна Паўла II, які быў вялікім ушанавальнікам Найсвяцейшай Панны Марыі. Яго бязмежная любоў і сыноўі давер яскрава выразіліся ў дэвізе папскага служэння «Тотус туус» – «Цалкам Твой, Марыя». Менавіта гэты вялікі папа, звяртаючыся да кансакраваных асобаў у Мадрыдзе у далёкім 1983 годзе, сказаў знамінальныя словы, якія сёння не страцілі свайго значэння і з'яўляецца вельмі каштоўным дарам для кожнай манаскай супольнасці. Ён казаў: «Захавайце набажэнства да Найсвяцейшай Панны Марыі. Вашае праслаўленне Марыі павінна захаваць форму тых першых хвілін захаплення Марыі ў вашым жыцці. Няхай яна, Маці Езуса, якая з'яўляецца для нас не толькі нашай маці, але ўзорам ахвяравання сябе Пану і яго місіі, суправаджае вас, учыніць ваш крыж салодкім і ў кожнай жыццёвай сітуацыі адорвае вас невыказнай радасцю і супакоем, якія можа даць толькі адзіны Бог». Карыстаючыся таксама нагодай, жадаю перадаць прывітанне ад імя канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, якое скіраваў да нас біскуп Александр Яшэўскі, адказны за пастырства інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостольскага жыцця пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Яго эксцэленцыя біскуп Александр, удзяляючы сваё пастырскае благаслаўленне на сённяшнюю малітоўную сустрэчу ў Буцлаве, выказвае надзею, што гэтая сустрэча, нягледзячы на тое, што яна адбываецца ў рэжыме онлайн, прычыніцца да ўзмацнення духа адзінства сярод манаскіх супольнасцяў і ўзмацнення духа ахвярнасці у службе патрабуючым асаблівым чынам у гэты складаны час пандэміі. Біскуп Александр выказвае пажаданне, каб мы, кансакраваныя асобы Беларусі, вучыліся ў святога Яна Паўла II духу малітвы, бязмежнаму даверу Маці Божай і адважна ахвяравалі любоў Хрыста усім людзям. А на пачатку гэтай святой Еўхарыстыі вызнаем перад Богам, што мы грэшныя, каб мы годна маглі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами.
Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже добрый Ойче, Ты уделил Найсвятейшую Панну Марию Буцлавской святыни, и праз ее заступництво спосылаешь нам незлеченные ласки. Ученика под ее мачиной обороной наш народ мужно заховал веру, умацовался надеей, заўсёды жив у любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Аполас быў у Карынце, Павел прайшоў праз горныя ваколіцы, спусціўся ў Эфес і, знайшоўшы там пэўных вучняў, сказаў ім: «Ці атрымалі вы Святога Духа, калі паверылі?» А яны адказалі яму: «Мы і не чулі, што ёсць Дух Святы». Ён спытаў: «У што ж вы хрысціліся?» Яны сказалі: «У хрост Яна». Павел сказаў: «Ян хрысціў хростам пакаяння, кажучы людзям, каб паверылі ў таго, хто ідзе пасля яго, гэта значыць у Езуса». Калі гэта пачулі, яны ахрысціліся ў імя Пана Езуса. І калі Павел усклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх. Яны гаварылі мовамі і прарочылі. А было ўсіх каля 12 чалавек. Увайшоўшы ў сінагогу, ён адважна прамаўляў, ведучы на працягу 3 месяцаў гутаркі і пераконваючы наконт Божага валадарства. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Валадарствы земли, спявайте Богу. Няхай устане Бог і рассеюцца ворагі Яго, няхай ненавіснікі ягоныя уцякаюць ад аблічча Яго. Як развейваецца дым, ты іх развей, як топіцца воск перад агнём, так загінуць грэшнікі перад абліччам Божым. Валадарствы земли, спявайте Богу. А справядлівыя няхай узрадуюцца і узвесяляцца перад Богам і трыумфуюць у радасці. Спявайце Богу, слаўце імя Яго, радуйцеся перад Яго абліччам. Валадарствы земли, спявайте Богу. Айцец для сіротаў і суддзя удоваў, Бог у сваім святым жыллі, Бог рыхтуе дом для самотных,
przyjaźnią wywodzić do szczęścia. Володарствуй земли, спевайте Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Каліж ви воскресли з Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядет праворуч Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час вучні сказали Єзусу: «Вось цяпер ты гаворыш адкрыта і не кажаш ніякай прыпавесці. Цяпер мы ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб нехта пытаўся ў цябе. Таму верым, што ты выйшаў ад Бога». Езус адказаў ім: «Цяпер верыце? Вось надыходзіць гадзіна, і ўжо надышла, што вы рассеяцеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо Ійцец са мною. Гэта я сказаў вам, каб вы мелі ўва мне спакой. У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі. Я перамог свет». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие братья и сестры в монастыре, дорогие верники, Святы Ян Павел II, стагоддзя з дня нараджэння, якога мы адзначаем у гэтым годзе, у сваёй дыхартацыі Віта Кансекрата так пісаў: «Марыя, першая кансекраваная, з'яўляецца для вас узорам адкрытасці на Божы дар і прыняцця ласкі праз чалавека, узорам поўнай адданасці Богу. На гэты Божы дар яна адказала паслухмянасцю веры. Штодня яна сустракалася з невымоўнай таямніцай Божага Сына, не толькі ў утоеным жыцці Езуса, калі яны з Юзафам трывалі побач з ім, але і ў вырашальныя моманты публічнай дзейнасці, асабліва на Галгофе, калі пад крыжам яна была найбольш глыбока з'яднаная з ім у пакутах і праслаўленні Бога. І шчаслівая тая, якая паверыла. Вера Марыі прайшла праз усе выпрабаванні і не знішчылася. Для кожнай кансекраванай асобы Багародзіца з Назарэта з'яўляецца настаўніцай безумоўнай вернасці і нястомнага служэння». Віта Кансекрата, 28 пункт. Якое месца займае Марыя у маім асабістым жыцці? Якое месца яна займае ў жыцці нашых супольнасцяў, манастыроў, правінцый, ордэнаў і кангрэгацый? Мы можам часта пачуць пра розныя цуды навяртання, пра аднаўленне жыцця, якое адбылося ў розных месцах, святынях, праз заступніцтва Марыі.
Але ці адбываюцца такія цуды навяртання таксама у нашых манаскіх сэрцах? Ці адбываюцца гэтыя цуды у маім сэрцы? Станіслаў Напіркоўскі ў сваім падручніку па марыялогіі у аднясенні да марыйнай пабожнасці адрознівае дзве плыні альбо формы пабожнасці, якія называе хрыстатыпічнае і эклезіалтыпічнае шанаванне Марыі. Першая хрыстатыпічная форма пабожнасці паказвае нам Марыю у аднясенні да Хрыста, падкрэсліваючы яе адносіны з ім, таксама даючы ёй тытулы, якія мае яе сын. Перш за ўсё, Хрыстус — гэта валадар, пасрэднік, заснавальнік касцёла, а Марыя — каралева, пасрэдніца, маці касцёла. Гэтая форма марыйнай пабожнасці выяўляецца ў першую чаргу праз шанаванне самой Марыі і ў просьбах аб заступніцтве і дапамозе. Такая пабожнасць праяўляецца праз будаўніцтва святыняў у яе гонар, праз пілігрымкі, каранацыі цудоўных абразоў, іконаў, праз адпаведныя малітвы і заклікі. Марыя, дапамажы, Марыя, выратуй і заступіся, Марыя, выпрасі ласку. Калі прыглядзімся сённяшняй праграме Дня засяроджанасці, то яна менавіта створана ў духу хрыстатыпічнай пабожнасці. Гадзінкі аб безаганнай зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, будзе яшчэ ружанец і мавоёвае набажэнства, таксама акафіст. У адрозненні ад хрыстатыпічнай эклезіалтыпічная форма пабожнасці значна больш патрабавальная. У ёй мы разглядаем Марыю як першую хрысціянку, гэта значыць, як узор, які павінен наследаваць касцёл і паасобныя хрысціяне. Для гэтай формы пабожнасці істотныя два элементы — сузірання і наследаванне. Мы глядзім на Марыю як на ўзор для касцёла і кожнага хрысціяніна, і словам Бога і славім Бога за вялікія справы, якія Ён здзейсніў для яе, у ёй і ў ёй для нас, захапляючыся прыгажосцю гэтай жывой іконы духа і наследуючы яе па меры нашых сіл. Марыя вучыць нас, як будаваць нашы адносіны з Богам і бліжнім. Абедзве гэтыя формы важныя, і абедзве павінны складаць гарманічную цэласнасць у жыцці хрысціяніна. Але сёння я хацеў бы, каб мы з вамі ў гэтых разважаннях паглядзелі на нашу марыйную пабожнасць у перспектыве гэтай апошняй формы, прыглядаючыся, чаму вучыць нас перш за ўсё Марыя, якую папа Павел VI у сваёй адгартацыі «Маріяліс культус» назваў настаўніцай пабожнасці. Падчас звеставання анёл Габрыэль называе Марыю кехаритомена. Гэта значыць той, якая адораная ласкай, з выразнай спасылкай на суверэннае і свабоднае дзеянне ласкі. Марыя была абраная праз асаблівую любоў Бога да яе. Яна цалкам належыць Богу і жыве для Бога, таму што перш за ўсё яе абраў Бог для уцелаўлення. Таму Марыя нагадвае нам, кансакраваным асобам, што ласка паклікання — гэта прывілей, якога мы не заслужылі. Гэта Бог спачатку нас палюбіў, бескарыслівай любоўю, якая павінна абуджаць у нас удзячнасць. Марыя таксама паказвае нам, як гэтая Божая ласка павінна быць прынята. Дзеяннем ласкі была яе згода, яе свабодны выбар, выражаны словам «фіат», дзякуючы якому яе святасць развівалася на працягу ўсяго жыцця. Марыя ніколі не стварала перашкод для гэтага росту. Яна заўсёды была паслухмяна натхненню ласкі і прымала волю Бога. Марыя заўсёды супрацоўнічала з Богам. Сваім прыкладам яна вучыць нас не марнаваць атрыманых ласкаў, але шчыра адказаць на Божы дар і дазволіць Святому Духу натхняць, весці
і кіраваць намі. Наступным пунктам нашага аднясення да Марыі гэта яе служэнне таямніцы адкуплення. Бог стаў чалавекам, каб мы маглі дасягнуць збаўлення і вечнага жыцця. Марыя аддала ўсё сваё жыццё для служэння збаўленню. Ян Павел II называе яе місію збаўчым служэннем. Марыя асаблівым чынам супрацоўнічала з дзейнасцю збаўцы. І паколькі справа збаўлення людзей з'яўляецца самай важнай і на самой справе адзінай справай Хрыста, гэтая справа павінна быць і самай важнай справай для мяне. Для мяне асабіста і для маёй манаскай супольнасці. Такім чынам, гледзячы сёння на Марыю як узор, прапаную задаць сабе пытанне: ці я здольны, як яна, цалкам прысвяціць сябе справе яе сына? Ці я ўсяго сябе прысвячаю справе збаўлення людзей? Ці адданасць справе збаўлення з'яўляецца цэнтрам майго асабістага жыцця, маёй супольнасці? У адгартацыі Маріяліс Культус папа Павел VI называе Марыю паннай, якая слухае. Марыя est virgo audiens. Яна з верай прыняла Божае Слова. З верай, якая для яе з'яўляецца умовай і шляхам да таго, каб стаць Багародзіцай. Бо, як трапна пісаў святы Аўгустын, найсвяцейшая панна Марыя веруючы нарадзіла Езуса, якога веруючы зачала. Гэты тэкст адгартацыі нагадвае нам пра галоўную ісціну, што асновай велічы Марыі з'яўляецца слуханне Божага голасу з верай прыняцця закліку Пана і перш за ўсё канкрэтны адказ, які яна дала Богу сваім жыццём. Вельмі ёмка выказваюць гэтую праўду словы святой Альжбеты: «І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказана ёй Панам». Таму, гледзячы на Марыю, мы павінны перш за ўсё прасіць Бога аб вочы веры і пастаяннай адкрытасці на натхненні Святога Духа. Асабліва гэта патрэбна настаяцелям па асобным супольнасцяў, каб для сваіх братоў і сясцёр быць добрымі кіраўнікамі і добра магчы адчытаць Божы голас скіраваны да нашых супольнасцяў, каб мы маглі даць адпаведны адказ на Божыя заклікі. Як адкрываць гэты Божы голас? Сёння гэта перадусім навука Касцёла і знакі часу. Папа Францішак перасцерагае нас ад успрыняцця паклікання к працы, як чыноўніцтва. З гэтага памылковага усведамлення нараджаецца сум і расчараванне. Лекам ад гэтай хваробы з'яўляецца блізкасць, блізкасць да Бога, блізкасць да свайго народу, да патрабуючых. На гэтай зямлі, дзе Бог праявіў сябе як Бог міласэрнасці, святар не можа не быць міласэрным, асабліва ў канфесіянале. Калі не можаце знайсці рашэнне праблемы, суцешце. Дайце верніку адчуць айцоўскую любоў Бога. Канфесіянал не кабінет псіхіятра. У ім павінна праяўляцца Божая міласэрнасць. Святарскае служэнне і кансакраванае жыццё – гэта жыццё маці і айцоў, жыццё міласэрнасці. Калі будзеце так жыць, будзеце мець цудоўную смешку і вочы, поўныя шчаслівай бляску. Гэтыя словы папа Францішак выказаў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі духавенства і кансакраваных асобаў у Каўнасе 23 верасня 18 году. Памятаем таксама, як пантыфікат заклікаў нас быць вернымі харызматам сваіх заснавальнікаў, што прычыніцца да ззяння прыгажосці і святасці кансакраванага жыцця ў Касцёле. Варта таксама прыпомніць сабе тыя знакі часу, якія мы для сябе акрэслілі ў межах агульнабеларускага дня кансакраванага жыцця, які 10 лютага адзначылі ў Гродні.
Quo vadis persona consecrata. Куди йдеш, консекрована особа. Так само у адгартації Маріаліс Культус папа Павел VI називає Марію «Панна, яка молиться». Марія ест вірго оранс. Показуючи на 3 події у її житті, спів гімна «Магніфікат», її заступництво у Кані Галілейській і її присутність у молитві Костьола у вечернику, у чеканні дару Духа Святого, дару П'ятидесятниці. Хоч Марія прикладом молитовного життя з'являється узором для кожного християнина, то ўсё ж таки яна павінна быць асаблівым узором для кансекраваных асобаў. Таму што малітва павінна стаць нашай спецыяльнасцю. Калі мы не спецыялісты ў малітве, наша пакліканне губляе свой уласцівы сэнс. 3 эпізоды з жыцця Марыі, згаданыя Паўлам VI, гэта падказка, якія месцы малітва павінна займаць у нашым манаскім жыцці. Божае служэнне павінна перадусім быць гімнам хвалы Богу, словам і жыццём за вялікія справы, якія ён няспынна здзяйсняе. Па-другое, па прыкладу Марыі мы павінны ўключыць у сваю малітву людзей, якія маюць патрэбу, асабліва асяроддзе, у якім мы жывем, каб нашы сёстры і браты маглі здзяйсняць свае паўсядзённыя патрэбы, асабліва, каб у Езусе, як апосталы ў Кане, яны адкрылі месію збаўцу. Па-трэцяе, ідучы па прыкладзе Марыі, мы ўвесь час просім аб дары Святога Духа для сябе і для ўсяго Касцёла, каб, дзякуючы яму, мы маглі быць надзелены сілай з неба і каб мелі мужнасць і сілы ў абвяшчэнні Евангелля па ўсім свеце. Далей, звяртаючыся да прыгожага параўнання святога Льва Вялікага, Павел VI паказвае Марыю як узор нараджэння. Марія эст вірго паріенс. Пачатак жыцця, якое Христос узяў ва ўлонні дзевы, ён змясціў у хрысцільнай крыніцы. Даў вадзе тое, што даў маці, бо сіла усемагутнага і моц Духа Святога учыніла, што Марыя нарадзіла Збавіцеля. І гэтая моц здзяйсняе, што вада нараджае верніка. І так як Марыя нарадзіла Хрыста, галаву Касцёла, так Касцёл праз прапаведванне і хрост нараджае сваіх дзяцей, гэта значыць хрысціян. І мы, як кансекраваныя асобы, па-асабліваму закліканы да гэтага нараджэння новых хрысціян. Гэта мы павінны нараджаць Божае жыццё ў душах. Гэтае заданне называецца духоўным бацькоўствам альбо мацярынствам. Гэтае заданне патрабуе ад нас апостальскай дынамічнасці і захаплення. Прыкладам для нас могуць быць таксама нашы заснавальнікі, якія гарэлі апостальскай стараннасцю. Вельмі важным элементам плённасці нашай апостальскай працы з'яўляецца атмасфера братэрства, якая павінна панаваць у супольнасцях. Дух узаемнага супрацоўніцтва, як у рамах адной кангрэгацыі, так і ў супрацоўніцтве паміж нашымі манаскімі супольнасцямі, можа стаць такім ветрам, які дзьме ў ветразі новай евангелізацыі. Таму надалей давайце спытаем сябе, ці мы дастаткова нараджаем Божае жыццё ў душах? Ці не маглі б мы зрабіць штосьці большае, каб здзяйсняць гэтае звышнатуральнае нараджэнне? Апошнім зорам, якім хачу сёння скарыстацца з адгархацыі папы Паўла VI, гэта Марыя Панна ахвяруючая. Марія эст вірго оференс. Христос здзейсніў збаўленне праз ахвяру і пакуты. На гэтым шляху Марыя ніколі не кінула яго, стаўшы узорам вернасці, любові і трываласці аж да крыжа. У нашым манаскім жыцці дух ахвярнасці павінен знайсці
прывіляванае месца. Мы можам навучыцца ад Марыі, як заставацца верным Хрысту, калі Ён памірае. Структура ахвяры паводле Святога Пісання складаецца з 4 элементаў. У аснове кожнай ахвяры ляжыць Божы заклік. У ім Бог чакае ад нас чагосьці, што для нас вельмі каштоўнае, і чаго ахвяравання будзе нам каштаваць. Другі этап – гэта так званая ахвяра сэрца. Гэта значыць унутраная барацьба чалавека і унутраны адказ на Божы заклік. Трэці этап – гэта знешні акт. Знешні хват ахвяры – гэта значыць выкананне задуманага, намечанага ўчынку. Плёнам ахвяры з'яўляецца 4-й этап – паяднанне з Богам. Мы бачым гэтыя элементы ў прататыпе ўсіх ахвяраў, якой з'яўляецца ахвяра Абрагама, і асабліва гэтыя элементы ўвасабляюцца ў ахвяры Хрыста. Падобным чынам здзяйсняецца працэс складання меншых ці большых ахвяраў у нашым асабістым жыцці. Кожны дзень Бог патрабуе ад нас выбару, які можа нам шмат каштаваць. Самым складаным элементам, які ў выпадку з Езусам у аліўным садзе, з'яўляецца ахвяра сэрца. Аднак, калі ахвяра складзена, наступае працэс паяднання з Богам. Нездарма вялікія святыя наўпрост прасілі пакут альбо ахвяраў, якія яны маглі ахвяраваць для Бога. Яны разумелі, што чалавек больш за ўсё сталее і набліжаецца да Бога менавіта на шляху ахвяры. Кіруючы наш позірк на беззаганную панну Марыю як на самы дасканалы прыклад чалавека, адкрытага на Божае пакліканне, адкрытага на другога чалавека, чалавека, які цалкам прысвяціў сябе справе Езуса і яго валадарству. Хочам прасіць Марыю, нашу маці, навучыць нас жыць, як яна, навучыць нас пакоры, паслухмянасці, гатоўнасці і адкрытасці Святому Духу. Просім, каб Марыя фарміравала ў нас твар свайго Сына. Маці Божа Буцлаўская, наша Пані і Каралева, маліся за нас. Амен. Праз заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі Буцлаўскай взнесем до наша Айца ў небе покорные просьбы. Молимся за увесь Костёл, об едности христиан Тебе просим. Молимся за все ордены и монашеские супольности в нашей краине, об верности харизматам и святости життя Тебе просим. Молимся об новых покликаннях з наших земляў, каб юнаки и дзяўчаты з адвагай ахвяравали свое жыццё Езусу Христу в паслузе в Костёле. Тебе просим. Просим за все ахвяры коронавируса, об хуткім вяртанні да здароўя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх памерлых у выніку коронавируса, каб ахвяраваныя адпусты, якія складае Касцёл, дапамаглі ім дасягнуць радасці неба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За ўсіх медыкаў, об вытрываласці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі,
каб Марыя вучыла нас, як дапамагаць бліжнім атрымліваць збаўленне. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марыі умелі сваім жыццём удзельнічаць у Тваіх прадвечным плане збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Мария, Беларуси опекунка. Мария, молись за наш край. А Мария, не шукаем порятунка. Своему народу счастье и згоду дай. Мария, наша апостольская мати, а мати, прими свои детей и святыни, Беларуси дорогие, своей опекой маченой согрей. Мы мощно любим щиро и отдано, цудовный и святый образ. О, Мария, на руках тримаєш Пана, і молиш ти Його за грешних нас. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na прославление ім'я Swojego, А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Прыми, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, який он Тебе приносить. Каб праз заступництво Найсвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. i z Duchem Twoim Угору серця. uznосим ich do Pana. Падзякуем Пану Богу нашему. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойча, всемагутны вечны Божа, заўсёды і ўсюды складалі падзяку і аддавалі Табе належную хвалу, ушаноўваючы Найсвяцейшую Панну Марыю. Яна безаганным сэрцам, прымаючы Тваё слова, зачала яго ў дзявочым улонні, і як маці клапацілася пра пачатак касцёла, нараджаючы яго заснавальніка. Яна, прымаючы пад крыжам запавет Божай любові, прыняла ўсіх людзей за сваіх дзяцей, народжаных праз смерць Хрыста да вечнага жыцця. Яна, калі апосталы чакалі абяцанага Табою Духа Святога, далучыла свае просьбы да малітваў вучняў Христовых і з'явіла ўзор касцёла ў малітве. Узнесеная да нябеснай хвалы, яна мацярынскай любоўю атуляе пілігрымуючы касцёл і ў дабрыні сваёй ахоўвае яго на шляху да вечнай айчыны, пакуль не прыйдзе дзень хвалы Пана. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твою. Осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана.
сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Увяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, зазнаем Тваё ў воскресенні і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэту жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Янам Паўлам II і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашае паяднання прынясе ўсяму свету супакой збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале, праз Христа нашага Пана, праз якога адорваеш свет всялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные.
Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супакою дні наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала на веки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай буде заўсёды з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоєм. Вось Христос, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягону. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной. Нехай все скликают и славят Яго в Иерусалиме. Иерусалим, святый город, и Он спошле покарание за справ сынов Твоих, и снова змилуется над потомством справедливых. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу
прославляй Пана годна і хвалі короля веков. Кабы снова отбудовал Твой Шатер радости, каб устішив Твоих полонных і взлюбив усіх нещасних. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду звеличия Гудай. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду звеличия Гудай. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарце, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Ангел Пана был посланный до Марии, и наполнила Панну ласка, слухая бранница Христа. Ты почнешь и народишь сына, ты новый рай, новая земля святая, бо свет отживил тебе. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Гляну, Панна, тебе с любовью, и ангел тебе дал слово, надыходить вось соправдный Бог. По Твоему не приметила нового Адама, народженный от Отца, народженный в часе. Бог-человек, светочи життя, той, кто свет створил. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Веселитесь со мною, бранницы Пана, бо мое серце стало святыней Бога. Пан схилився над своєю служанкою, і моє улання учинив ян брамой неба. Став чоловік
человеком один Сын Бога. Иисус, найпригожейшийся род людских сынов. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Мати Эммануэля.
Panie Jezu, utojony w Najświętейшym Sakramencie, сёння мы збираемся перед Тобою не так, як звичайно. Більшість з нас духовно долучається з допомогою сродків комунікації. Іншая клянчить перед Твоїм обличчям. Однак усе мы єднаємося у одной віри і триваємо в супольній молитві. Нас об'єдновує Твоя Мати, обраниця Святого Духа, Буславська Панна, опікунка Білорусі. Разом з нею у вечернику, яким сьогодні становиться для нас національний санктуарій, ми чекаємо спаслання Духа Святого. У складаний час пандемії коронавірусу ми просимо Його дару для всього народу, для всього Костьола, для кожної сім'ї і монашської супольності. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Боже, Дух Святый пройдел, из небесов нам спошли, Ты светла своего струмянь, Veni Sancte Spiritus, добрый Отче Богих, дался даром многих, и светла всех сердцев, Veni Sancte Spiritus, Утешитель поспешил, наимилейший гость душу, прохлада стомленных, Veni Sancte Spiritus, odpoczynek pracy, dzień u dzień горячу, почесу утешение, Veni Sancte Spiritus, світло щасливое, серце вникливое, лаской верных наполняй, Veni Sancte Spiritus, без Твоего натхнения не устоит створение, кожной небес пьется, Veni Sancte Spiritus, все, что трудное обмыть, что засохло оживи, что поранено злячу, Veni Sancte Spiritus, нахили, что твердо, разограй, что гордо, выпростай кривое, Veni Sancte Spiritus, дай Твоим же верным, Божьей ласки полным, всем даров Твоих святых, Veni Sancte Spiritus, милость, радость, мужность, боязнь, разум, мудрость, нам даруй побожность.
а Сутяшитель Дух Святы, якога Отец пошле у імя Маё, навучить вас усяму і нагадає вам про все, що я казав вам. Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар мудрасці. Яна патрэбная нам асабліва ў цяперашні час, поўны бязладу, што ахоплівае нашыя думкі і перашкаджае сэрцу любіць. Няхай нас асвятліць мудрасць Духа Святога, каб мы глядзелі на рэчаіснасць вачыма Бога і ўсё бачылі ў перспектыве вечнасці, каб мы зважалі на крыж, смерць і крохкасць нашага жыцця, а таксама з любоўю іх прымалі. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, а доходжу і прийду до вас. Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар розуму. Цяпер мы адчуваем страх за свой лёс, за здароўе, адносіны, матэрыяльны дабрабыт. Мы баімся выйсці на вуліцу, падаць руку суседу, адварочваемся ад тых, каго лічым заразнымі вірусам. Нам патрэбны дар розуму, які натхніць нас разважлівасцю, што дазваляе мудра ўзаемадзейнічаць з навакольным светам у тых абставінах, якіх даў нам лёс. Езу, зрабі нас людзьмі разумнымі, якія не закрываюцца ад патрэбаў іншых. Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende.
Spiritus, tui amoris ignem accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Лепш для вас, каб я адышоў, бо калі я не адыду, суцяшыцель не прыйдзе да вас, а калі адыду, пашлю яго да вас. Прыйдзі Духу Святы і ўдзялі нам дар рады. Без яго моцы мы не ў стане будзем прыняць паўнату ласкаў, якімі Бог штодзённа нас адорвае. Няхай дар рады адсуне ўсе нашыя сумненні і духоўныя супярэчнасці. Няхай зробіць нас здольнымі прымаць правільныя рашэнні, адкрываць захапленне і радасць жыцця. Spiritus Iesu Christe, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Iesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Iesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Калі ж прыйдзе Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Прыйдзі Духу Святы і ўдзялі нам дар пабожнасці. Крыніца пабожнасці заключаецца ва ўсведамленні таго, што мы дзеці Божыя. Гэта праўда, ад якой немагчыма ўцячы. Яна робіць нас здольнымі ўспрымаць Бога як Айца, адносіцца да Яго чула і па-сыноўску. Гэта выражаецца ў нашай малітве, а таксама ў тым, як мы ставімся да людзей. Няхай сыдзе на нас дар пабожнасці, каб мы не гублялі веру і давер, а рупліваю малітваю атулялі ўсіх людзей. Veni Creator,
калі прыйдзе суцяшыцель, якога я пашлю вам ад Айца, Дух праўды, які ад Айца паходзіць, Ён будзе сведчыць пра мяне. Але і вы сведчыце, бо вы ад пачатку са мною. Я сказаў вам гэта, каб вы не зняверыліся. Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар мужнасці. Гэта нашая надзея. З-за каранавірусу мы перажываем сітуацыю, пры якой нам пагражае разлука, самотнасць, ізаляцыя, хвароба і нават смерць. Мужнасць – гэта дар, які дапаможа нам чэрпаць сілу і адвагу для пераадолення цяжкасцяў, якія ўпісаны ў кнігу нашага жыцця. Гэты дар дапаможа нам быць сведкамі Бога ў нашай штодзённасці. Супокой, вам супокой, как зник ваш страх, вам супокой. Возьмите от Духа Святого, возьмите от Духа Святого, и Он поведет с моцой вас. Супокой, вам супокой, как зник ваш страх, вам супокой. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, и Он поведет с моцой вас. Прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар умеласці. Мы просім дару умення здабываць веды пра сябе, пра людзей і пра свет. Натхні нас умеласцю адрозніваць дабро ад зла, здольнасці ад заганаў, уменнем глядзець у глыб сэрца. Адары нас супакоем, уласцівым чалавеку, які прысвячае сваё жыццё Богу. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem
autem vivificat, Dominus Spiritus os, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Jezus wdychnął i сказал: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будуть отпущені. На ким покинете, на тим застануться». Прийти Духу Святы и удели нам дар боязі Божей. Боязь Божая – гэта цудоўны дар чулых і глыбокіх асабістых адносінаў з Богам. Пане, адары нас ласкаю быць цалкам для Цябе і ў поўнай самаадданасці Табе, вызваліўшыся ад зямных прывязанасцяў і ўсіх залежнасцяў. Дапамажы нам з адказнасцю прымаць выклікі жыцця і клапаціцца пра святасць сваю ўласную і іншых людзей. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполняй, вылечи с крохой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты пройди и любовью наполняй, вылечи с крохой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. Про заступництва Найсвятейшей Панны Марии узнесем теперь наши просьбы об дарах Духа Святого, а так само во всіх тих інтенціях, з якими ми сьогодні, як пілігрими, приходимо в Будславський вечерник, разом молячися святим różańcам. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, Отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Амен. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша, что дзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия,
молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławionaś Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławionaś Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była sprzed wieku, теперь i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. Radosne tajemnice Świętego Różańca. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętejszej Pannie Maryi. Zgodziwszy na macierzyństwo, Maryja uczy nas przyjmować dary, jakie mogą być związane z cierpieniem i bólem. Mać Zbawcy i Mać Zbawionych stała młoda, prosta, nieśmiała dziewczyna, jaka nawet nie przeczuwała wielkiej tej chwały i tego bólu, jakie jej czekali. Macie Chrysta, dopomaży nam z wdzięcznością przyjmować pracę i cierpienie, przychoziość i dobro, a tak samo wierzyć, że nasze życie dar lubiącego Boga, a nie predwyznaczenie losu albo pokaranie za grzechy. U tej tajemnicy molimy się o chudszejszym zawieszeniu pandemii we wszystkim świecie i w naszej Baćkowszczynie. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, budź wola Twoja jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus.
Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Jak była sprzed wieku, теперь zawsiody i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierwszorodna zaczata, Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. O mój Jezu, Пробач нам грехи наші, заховай нас від огню пекельного, проведи все душі душі до до неба, неба, і і допоможи допоможи особливо особливо тим, тим, кому кому найбільш найбільш потрібна потрібна Твоя Твоя милосердність. Таємниця другая. Odwiedziny Pannej Maryi Świętej Elżbiety. Мария вучить нас нести допомогу з відданістю, без шуму і таким чином свідчить про Єзуса. Де слови про Бога уже нічого не значать, і Ён може промовляти уже тільки нашим життям. Там наша чоловічність повинна засвідчити про Його божство. Беззаганная Маті, учини, каб разом з нами Бог уваходив у життя людей, яких ми сустракаємо. У гэтай таямніцы молімся за лекараў і ўвесь медперсанал, а таксама за іншыя дзяржаўныя установы, якія падчас пандэміі каранавіруса ахвярна служаць патрабуючым і хворым. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, будź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. O Maryjo bez grzechu pierworodnego zaczatая. Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. O mój Jezu, Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя. Нараджэнне Езуса Хрыста. Бог стаў чалавекам і пасяліўся сярод нас. З гэтага моманту бездапаможнасць і кволасць з'яўляюцца ўжо праявамі не згубнай слабасці, а збаўчай моцы. Маці збаўцы, дапамажы нам прымаць недасканаласць і безабароннасць па прыкладзе Езуса ў ясельках. У гэтай таямніцы молімся за ўсіх хворых і пакутуючых, асаблівым чынам за хворых на COVID-19, каб у сваіх цярпеннях далучыліся асаблівым чынам да цярпення ў Хрыста і ў ім знаходзілі сілу і надзею. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja ku niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była sprzed wieku, теперь i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodna zaczata. Молись за нас, кто у Тебя порятунку шукає. O mój Jezu, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потрібна Твоя милосердність. Таямніца чацвёртая. Ахвяраванне Езуса ў святыні.
Марыя прынесла ў ахвяру самае каштоўнае – шчасце, любоў, поспех. Яна вучыць нас чакаць з вераю, што нашыя рукі і сэрцы не застануцца пустыя. Маці ласкі Божай, дапамажы нам усвядоміць, што толькі тое, што мы аддаем, можа стаць нашай уласнасцю. Калі мы хочам захаваць сваё жыццё, то павінны ахвяраваць яго Богу, каб Ён дзейнічаў у ім штодня. У гэтай таямніцы молімся за памерлых ад пандэміі, каб яны з мёртвых паўсталі да новага жыцця і назаўсёды прабывалі разам з Христом у валадарстве нябесным. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Jak była sprzed wieku, teraz i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodna zaczęta, Módl się za nas, to Ciebie paratunku szukaje. o mój Jezu, Pробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тем, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у Єрусалімскай святыні. У жыцці мы часта блукаем і падаем. З роспаччу і расчараваннем чагосьці шукаем. А Езус паказвае, што ўсё мае свой пачатак і свой канец у доме Айца. Маці Касцёла, навучы нас знаходзіць Бога і прымаць Яго дары нават тады, калі яны цяжкія і незразумелыя. У гэтай таямніцы молімся за ўсіх, хто з-за пандэміі жыве ў страху
і няпэўнасці ў заўтрашнім дні. Каб добры і міласэрны Бог меў усіх нас, нашыя супольнасці, тых, хто даручаны нашай душпастырскай апецы і блізкі нашаму сэрцу, пад сваёй абаронай. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym, i nie uwodź nas u spokusu, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Jak była z prawieku, teraz i zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodnego zaczęta, Módl się za nas, kto u Ciebie poratunku szukaje. o mój Jezu, Prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ogniu piekielnego, prowadził się duszy na nieba i dopomaży osobliwa tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Свято Божа, змилуйся над нами.
Святая Панна над паннами, молися за нас. Маті Христова, молися за нас. Маті Костюла, молися за нас. Маті ласки Божої, молися за нас. Маті пречистая, молися за нас. Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, молися за нас. Маті невинная, молися за нас. Маті наимилейшая, молися за нас. Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброй рада, молися за нас. Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, молися за нас. Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалогодная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Рожа мисточная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домя, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Протулах грешных, молися за нас. Сотешальница засмученных, молися за нас. Спомога християнам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровознавцев, молися за нас. Королева Панна, молися за нас.
святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева роженца святого, молися за нас. Королева семя, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Баранко Божа, який береш на себе грехи свята, даруй нам Пані. Баранко Божа, який береш на себе грехи свята, вислухай нас, Пані. Баранко Божа, який береш на себе грехи свята, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцянням Христовим. Молимся. Просим Тебе, Пanie Boże, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Молитва святого Отца Папы Францишка. О Мария, Ty заўсёды зяеш на нашым шляху, як знак збаўлення і надзеі. Давяраем Табе аздараўленне хворых, якая ля падножжа крыжа была злучана з цярпеннем Езуса, трываючы моцна ў веры. Ты збаўленне рымскага народа, ведаеш, што нам патрэба, і мы ўпэўнены, што Ты паклапоцішся аб тым, каб радасць і свята, так як у Кане Галілейскай, маглі вярнуцца пасля гэтага часу выпрабавання. Дапамажы нам, Маці Божай любові, каб мы выконвалі волю Айца і рабілі тое, што скажа нам Езус, які ўзяў на сябе наše цярпенне і наш боль, каб прывесці нас праз крыж да радасці воскресення. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Боже,
сакраментам, поклонимся щиро вся. Тратить моc старое право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принесе. Богу вечному Тройца, прославление и хвала, и Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, что от ich pochodzić, Dawco wiecznego światła. Amen. Молимся. Panie Boże, my z wierą wyznają, что Jezus Chrystus, jaki narodził się dla nas Dziewy Maryi i był zamuczony na krzyży, присутничał w Najświętejszym sakramencie. Dozwól nam czerpać z tej Bożej krynicy plody wieczna zbawienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen.
Князь Анёлов был послан из неба, сказать Богородице радуйся, убачивши, як ты, Пане, принял тело от яе, коли еще не стих бестелесных ук ягоных словов, и он сумеўся и ускликнул: Радуйся, Дева Мати, радуйся, бо дякуючи тобі радость моя. Радуйся, бо простя грехи не проклял. Радуйся, узнятие спасения Адама. Радуйся, вызволение Евы от слёза. Радуйся, недосяжная вышиня домов людских. Радуйся, глубиня непроникаемого для анёла. Радуйся, высоту дара. Радуйся, носьбитка того, кто носит усё. Радуйся, зорко праз якую сонце засяло. Радуйся, у лоне Божого утеловления. Радуйся, бо праз тебе обновляется все створение. Радуйся, бо праз тебе поклоняемся Творцу. Радуйся, Дева Мати, ведаючи своє чистое девотство, святая смело отказывая Гавриэлю, дивными и тяжкими да восприняться для души моей, сдаются словы Твои. Что ты это кажешь мне про народжение, без семя зачатого, и кличешь Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Хочучи спознать непознавальное, Дева сказала Анёлу: скажи мне, як може сын народиться с девы? А той отказ со страхом ускликнул: Радуйся, удельница таямницы правиту Божия. Радуйся, вера в тое, что застається таямным. Радуйся, початок цудов Христовых. Радуйся, сповнение навучання Ягона. Радуйся, лестница небесная, по якой Бог сошел. Радуйся, мост, який веде людей до неба. Радуйся, подив шматголосных анёлов. Радуйся, плач перемуженных бесов. Радуйся, бо ты в невыказный способ народишь святло. Радуйся, бо ты не объявила таямницы никому. Радуйся, вышедшая за мудрость всех ученых. Радуйся,
заранка, что осветляет розумы верных. Радуйся, Дева Мати. Сила Всевышнего тянила тады безвинную, и яна зачала. И он явил доброплодное улоннее, быть сомниву родливую для усих, что жадают жать збавление и кличуть Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Маючи во улонні своим Бога, дева спешно поспешила до Альжбеты. Сын во улонні яе, почувши привітання, устешився і узварухнувся, быццам хотел уславить Богородицу песней. Радуйся, Галинка неувядального куста, радуйся, набыток несмяротного плоду. Радуйся, бо ты взрастила человеколюбного земляроба. Радуйся, бо ты народила садовника життя нашого. Радуйся, Нива, що приносить багатий плон ласка. Радуйся, стол повний багаття спогади. Радуйся, бо про себе рай знов зацвітає. Радуйся, бо ти рихтуєш упокоєння душа. Радуйся, духмяний Бог молитви. Радуйся, очищення всього святу. Радуйся, Божая спогадливость за людей. Радуйся, отвага нас смиренных звертаться до Бога. Радуйся, Дева Мати. Праведный Юзеф, сумеюся, глядячи на тебе безвинная, и спокусившися усомнился у твоим деводстве. Коли ж ён доведаўся, што гэта сталася праз Духа Святого, ускликнув Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пастухи почули голоси анёлов, якія славили прыйсце Христа у теле, і побегли до яго, як до пастыра. Убачивши, як ён быццам беззаганне ягнё, спачываў на руках Марыі, у славе яе клічучы. Радуйся, Маті ягняті і пастира. Радуйся, двор статку духовных овечек. Радуйся, ты, что прогоняешь намачных зверов. Радуйся, ключ от райской брамы. Радуйся, бо тебе все небесное тешится земля. Радуйся, бо тебе земля и небо разомчают. Радуйся, незамолкальный голос апостола. Радуйся,
непереможная отвага мучеников. Радуйся, непохитная основа веры. Радуйся, светлое объявление ласки. Радуйся, бо про себе пекло опустела. Радуйся, бо дякуючи тобі ми опранулися в слово. Радуйся, Дева Мати. Мудрецы взглядели зорко, что вела до Бога, и пошли за Ёю. Зянеевицем ліхтар освітлила їм шлях до могутного владара. І яни, знайшовши недосяжного, ускликнули Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сини хальдейські убачили на руках Дєви, того, хто рукою своєю людей створив, і зрозуміли, що й он володар, хоч і прийняв вигляд слуги. Яни поспішили ушанувати його дарами і ускликнули благословленной. Радуйся, Мати незаходной зорки, радуйся, світанок таємного дня, радуйся, бо ти потушила огонь вогни, радуйся, просвітлення посвячених у таємницю Троїця. Радуйся, бо ты человека ненавистника позбавила моці. Радуйся, бо ты объявила нам Пана Христа, человека любца. Радуйся, бо ты выбавила нас от идола служения. Радуйся, бо ти рятуєш нас твані нечистих справ. Радуйся, бо ти погасила поклоняние огню. Радуйся, визволення от полымя грешных думок. Радуйся, наставниця і приклад чистині для вірних. Радуйся, радость усіх народів. Радуйся, Дева Мати. Мудрецы вернулись в Вавилон богоносными вестонами, исполняючи пророцтво Твое, проповедовали усім Тебе, як Христа. Яны покинули бездумного Ирода, як пустослова, что не умел спевать. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ты, Збавителю, просветлил Египет светлом правды и развеял темру подману. Идолы ягоные не узмозе устоять перед Твоею силою упали, а люди, выбавлены от них, уславили Богородицу. Радуйся, поправление людей, радуйся, упадок бесов,
силу мани. Радуйся, бо ти викрила подмани, дала поклонство. Радуйся, море, що потопило духовного фараона. Радуйся, скала, з якої тече вода для тих, що жадають життя. Радуйся, вогняний слух, що освітляє шлях для тих, хто в темрі. Радуйся, покрива світу боль широкая за небо. Радуйся, ежа, что замянила манну. Радуйся, служка святой радости. Радуйся, обетованная земля. Радуйся, криниця, з якої текуть мед і молоко. Радуйся, Дева Мати. Да сім'я Іона, якому настав час систи з гэтага зманлівага свету, принесли тебе, як дитятка. Але ён познав у табе досконалого Бога. И дивячися з твоей невыказной мудрости ускликну: Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Творца з'явився і показав нам створенням новий твор. Ён вышаў з улоння Девы, захаваўшы яе непарушнаю, каб мы, бачачы гэты цуд, уславілі яе. Радуйся, кветка нетлянности, радуйся, вянец устриманости. Радуйся, светлый в образу воскресения. Радуйся, приклад життя ангельского. Радуйся, древо солодко плодное, якого верные кормятся. Радуйся, куст у тени листьев, якого многие знаходят припинок. Радуйся, бо ты народила проводника тих, что сблудили. Радуйся, бо ты носила в лоне откупителя полонных. Радуйся, умилостивление праведного судьи. Радуйся, пробачение многих грешников. Радуйся, вопрос казня верных. Радуйся, любовь, что всякое жадание перевзыходит. Радуйся, Дева Мати. Бачачи дивосное наречение, отдалимся от свету и перенесемся думкою на небо. Вось найвышейший Бог з'явився на землі, як чоловік, каб узнять до небесной вышини ты, что кличуть Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя,
Неумяшчальное слово было полностью присутное на земли, не покинувши неба. Бог это было не перемещение, али Божая спогада, что народилась от Девы, якая народила Бога, и почула такое усхваление. Радуйся, умяшчальна неумяшчального Бога. Радуйся, брама святой таямницы. Радуйся, збентежаность неверных. Радуйся, несомненная слава верных. Радуйся, святая колесница того, кто сидит на херувимах. Радуйся, славное селище того, кто спочивает на серафимах. Радуйся, бо ты з'єднала супротивление. Радуйся, бо ты сполучила девотство и материнство. Радуйся, бо праз тебе наш грех был откуплен. Радуйся, бо праз тебе рай был отчинен. Радуйся, ключ Христового владарства. Радуйся, надея вечных доброт. Радуйся, Дева Мать. Усехвальная Мати, что народила Слово Святейшее за всех святых, прими гэтые наши молитвы, выбав от всяких бедов и вызволи от будущих муков. Тых, что пьют Тебе, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Поважаныя браты і сёстры у манастве, дарагія браты і сёстры ў Хрысце, напрыканцы нашай сустрэчы ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве жадаю выказаць словы ўдзячнасці ўсім, хто сёння быў разам з намі, кожнаму брату і сястры ў манаскім жыцці. Словы ўдзячнасці кірую пробашчу парафіі ў Буцлаве ксяндзу Дмітрыю Дубавіку, не толькі за магчымасць быць тут, пры цудоўным абразе нашай маці, але таксама за тэхнічнае абсталяванне, падрыхтаванае разам у супрацоўніцтве з каталіцкім парталам «Католік Бай». Дзякуючы вам, сённяшняя малітоўная сустрэча трансліравалася ў рэжыме онлайн. Дзякую таксама прадстаўнікам рады каардынацыйнай групы за прысутнасць, за падрыхтоўку і правядзенне сённяшняй сустрэчы, за музычнае афармленне нашага малітоўнага чування, асаблівая падзяка пані Зофі, арганістцы з архікатэдральнага касцёла ў Мінску. Яшчэ раз дзякую ўсім і жадаю радаснага перажывання ў пану свайго паклікання да манаскага жыцця, каб быць сапраўднымі сведкамі яго любові. З Богам пахвалёны Езус Христос. На веки вечные. Амен. Тя
благословлена словами, что почула Таня. Благословленной Ты была названа, будь привитана. Тешишься, Панна, Ты дарами с неба, Бог Тебе ими одарил безмерие. Ласкою сяешь, той тоже отримана от Бога Пана. Тебе спред веку для себе он выбрал, каб стала Панна на земле святыней. Тебе у неба снес Пана